Lurpeko historiak, Las patatas y las cosas, erakusketa honek, esan behar da, badaukala bere historia propioa, eta, bueno, kontua da, topatu genuela dokumental bat, pelikula dokumental bat, 1945koa, Marqués de Villalcázar jaunak egina, eta, bueno, oso interesgarria irutu dugula bi arrazoingatik, ez? Alde batetik, pelikularen izena dokumentalarena da El escarabajo de la patata, eta bi gauza jartzen dituelako mai gainean, ez? Alde batetik elikagai honen garrantzia gure historian, gure hurbileko historian, eta bestetik dokumentalak agertzen duena da garai horretan nola bai gobernuek, bai industriek bultzatzen zuten pestiziden erabilpena, ez? Ondorio, denok ezagutzen ditugun, ondorio larriak izan dituen erabilpen hau, ez? Eta orduan, guretzako zen dokumentu oso interesgarria abia puntu bezala erakusketa batetarako. Orduan, egin genuena izan zen bi artista topatu, alde batetik Osason Jasdotter artista sueziarra, eta bestetik Isaias Griñolo Huelvako artista. Eta egin duguna da, bi artista hauei dokumentu hau eman, eta esan lan bana garatzeko, baina, pixkat beraien alorretik, ezta? Osason Jasdotter artista, ibilbide luzeko artista dugu, eta berak urteak daramatza patataren inguruan lan egiten, ez? Patata, ikuspegi sozial batetik, patatari begirada ezberdinak egiten, ez? Elikagai honen inguruan. Eta, kasu honetan, erakusketa honetarako, pixka prestatu du, fitogenetika eta patata kultibatzeko instituzioen inguruko hausnarketa bat, ez? Olako hausnarketa bat. Besteak beste, egonda Arabako Neiker Teknalia institututuan, eta bertako dokumentuak ere jarri ditu erakusketan. Bestetik daukagu beste gelan, Isaias Griñolo, eta berak Huelvakoa da, industria kimikoak pisu handia duen herrialde bat, eta gehiago garatu duena da, nahiz eta patatatik eta patata lantzen zen lur zail batetik abiatu, industria kimikoak duen boterea lurralde honetan eta horrek dituen eraginak, ez? Eta, pixkat hori da abia puntua, gero eskaileratik edo badaude olako dokumentu artistiko batzuk baita ere, funtzionatzen dutena bisagra moduan, pixkat beheko espazioa, dela beheko lekuan dagoena bideo hau, eta bi artisten lanen artean. El proyecto Las cosas y las patatas tiene una directriz, de alguna manera tiene que hablar de las patatas, ¿no? Entonces yo normalmente de lo que hablo es siempre de mi tierra, de Huelva, de la relación de mi tierra con la industria química. Huelva es una ciudad de unos 150.000 habitantes rodeada por un polo químico, un polígono químico industrial puesto en los años 50, ¿no? Siguiendo un modelo de desarrollo franquista que se dio en otras partes del estado, en Tarragona, que ya estaba aquí implantado, ¿no? La industrialización sin mirar a tus alrededores, a los problemas que causa, ¿no? Entonces allí hay una de las industrias que se llama Fertiberia. Fertiberia es una industria que se dedica a los fertilizantes y que al lado de la ciudad tiene una montaña de residuos generados por la fabricación durante 50 años de fertilizantes. Entonces, yo fijándome en esa empresa, buscando esa relación de la industria química de fertilizantes Fertiberia con vuestra tierra, en este caso con Baracaldo, me encontré que en Baracaldo también está Fertiberia, o al menos ha estado hasta el 2006. ¿Qué hacía Fertiberia en Baracaldo? Pues Fertiberia en Baracaldo lo que hizo fue comprar la Cefanitro, una importante industria de fertilizantes también que pertenecía a Altos Hornos de Vizcaya. Era una de las industrias del grupo Altos Hornos de Vizcaya. En aquel momento no se llamaba grupo, era industria afine, ¿no? Entonces Cefanitro reproduce el mismo modelo que en Huelva, lo único que pasa es que en vez de ponerse en los años 60, se pone en 1941, recién terminada la guerra civil, ¿no? Entonces el modelo es todavía mucho más bestia, porque a diferencia de Huelva, donde las fábricas se han situado en terreno de la autoridad portuaria, en terreno público, aquí lo que se hace es que se pone en tierra
de particulares? I look into the relation between knowledge and the access to knowledge and food production, you can see. And I'm fascinated by how some knowledge systems or ideologies within this whole knowledge structure have become dominant, and how some other thought lines have been suppressed or squeezed out. And I'm just fascinated by how these mechanisms function, and I have made a kind of a narrative on this. And maybe for this exhibition there is a little bit more, I look into this optimism within this modernist understanding of that there was this fantastic optimism for effective industrialization, and how this has how this to really look at how this also have become visualized, and the images this produced, and also how this, I think there was also a fascination of the aesthetics and the images within this whole process of industrialization. They're very powerful images, actually. So I can understand why one becomes seduced by this model. Mm-hmm. So, yeah. But I also present some other thought lines that are not dominant today, but they exist in the margins. So they are also there.